Uphume eminyaka bembeke eminyaka koyagodona. Hawu namanga ubuyile loyo. Kodwa yamsho yini njani? Hayi madoda thina abantu abama-celebrate abanaki bese kuthiwa babulawe i-TB bona. Abazana babulawe i-TB abanye akekho zovumayo. Akekho zovumayo ukuthi babulawe ingculazi. Bonke ama-celebrate abulawa yile ntuzana. Nomjitha lento Yabo ukuthi sometimes khona abantu abakufisela impilo enje empilweni ukuthi uyahleka nomuntu ukhuluma naye kodwa khona umuntu okufisela into enje. Uhleka uze ukhiphe